komba kwithirwo gitakura aja tafadhali ita mbere kuntumira SMS ku namba 0743918901 rutero Facebook Meru TV Kenya na rutero YouTube ukangwata Meru TV digital. Kwa hivyo nenda kwithirwa virengwata biuria nenda kwithirwa Kanyata Mr. Kanyata atiaririe na Mr. Nick ndendo kinyaba ko kwandike mwemwe tafadhali kwithirwa bukiaririo ntubu nikenda tuinga chapter tumba kuda tugitantu nyange Mr. Kanyata kwina midroom bara bakurikana ibo beta kwithirwa bakiurira aremi marigo na shilingi 50 antuba oweke yaku ukarita murimi womba kuthugana thirikari yomba kuthithia kenda yomba buritira midroom ba kutwika at least murimi nakomba kwendia marigo jawe ora apatere. Asante sana. Ine midroom ni era ile tuira tu kiringa nyingi muno na lakini one korwa especially kemarigo wambere bako ifakta bako ikenda chiku ya antu mtu akomba ukijegini tudokone itezisi yakundi na midroom ni dokone ndene nkrukenja chetu na inko dogani ya thirikari cha county untu chochi na so mandate na ambe chia nyingi cha budget cha manto ja madoko ile chonde bwana Kenya kuwera cha soto ya thirikari cha county chirite mibango mera na bakabangania nya base bateumba kwithira baide na midroom no ntonkuruki watuka mtu account na roka ko jukia mbecha dokone na atetera nikithirire chonde Kenya kugira thirikari kubangania na department ya cooperatives ibangania ethia to ino chonde iyo midroom ni ri mwacho but nira ile ya variation no tunande ya kintu kinya na ikaendo ki final product. Asante. Thank you so much. Mheshimiwa kienda marigojana bakuroja kiona mbete iri batere kana muri na kurirwa marigojana mbete iri batere na tokuthwa nibo kumba kuthithika at least kenda murimi uroka wenda gutwika noe ufaidika ti muntu urokura noe ta kwendia kana baraba kwendia lakini murimi uro urimite marigojana ibwaga muno ndianda kugo ntubu iraisi muno na batu tukarotura gwita thirikari jamwarura ona etete arujero uga serikali saidia na ibatio twina suluhisho ndianda kukwira marigo jarama inge na nara kwe marigo tendarene nara marigo jauma ko ingi mitungu na nara marigo jambereria tendarene nara mambigo jambereria mitungu mbati ogeja gutaga thoko cia marigo ogeja gutaga roterero eto rwankwe no ngana tuti thoko ya marigo no ntokanya kama chege ne aboge ta thoko eri ogeja gwita ndarene ne aboge ta mbati nkwe ni twareganire na mwichione no kuigwa nego jina bobe na thoko no kuigwa mbati nkwe ne tuteka thoko niki twaregere gwika thoko tutongere ti mheshimiwa agachaura au biari gwire gorairwo mutene re arara karara mutene re aragare re gundire hau re kiendwa thoko ne re gundi na igwa gatema ntukwire okwenda na nde baba ngebenda sifa cia gwaka thoko muno no kuigwa na thongeje baona bo benda kwitha bena thoko no nyinge nariko nau na ikiata mona nko wete thoko e marigo na thoko nko boni ojori no te marigo jenda gwaku no nto nyanto beto bataitaja kurairwa mundene au rere mutene na nde baraba guteta ibaba kojokia bagaija thokone mburoka ikabagura iro ikwe erigo ireethio ya mwana omwari utoigagia mwana omwari thokone kenda goro agura we kwa ngina no kuigwa na tugatura kuga thirikari ethithio nguri etinde kubanga no twoka robanga jau ndiendo kuri ogo kumete mitungu waigwa muntu tetara marigo na maguri na ino marigo jare na ino irrigation iri kwa kethiri ibo kwenda marigo jetu jagoro je mundu au ange nchoke mbuge itorone ngavana omwero kijana ntoithinkia mundu ina mathugania jembere no kuigwa one je kire antu naja eje tumwire thina chietu
atutethie na device imwe kenda nyomba ira twakite jana ndi gitara kawera kwi nyomba ndona twakite giebwa gaitia kanyekini au keingi egitara kiraito itwakire kiwanda kingi ndarene gatigati gakiingi no kiuga na thoko yi nyingi itegwiterwo ngugi kwa bati tukarotora kuringa kerere no kiuga na bati tutitetheka tukareja onge mweje erere ngina baithie nchuku orerua noyo batumaira kabati tumba kwethera tukiuga anto bagatonya thokone ndarene tucoka tuga bai bakwenderia njerene thainga ukeja gukira ore MP kana ngavana ukauga anto bo batonya thokone kabagakuraga na ibo bareo na tukauga bakwete unganira ina tugaitana aria kunganira kwa bati tuingwaga tugaita nguge tutigature kugambithia MP tutigagambithia MCA na tutigagambithia ngavana nethere MCO area wethere areo airinge kibara ode ne thoko enkobo tubenda iya ome oni ni bakite stage enkobo ndatama mete mwichi ona ndairiga stage enkobo ewireo na ndairiga rere iguru tethiete kanso na ndacho anto bakuria ndaandika ndo ambe achite kwa kanso no twetekaniria nato no kuigwa na nyada inkobo twena anto ibare merete ome nyaba kwingo ibare ya gweta thoko ewe nariko oni ndiwe waniti bakawainda batio tore atongeria kera no igite KMCA no kuigwa na inye pia support no kuigwa na ngavana tuchokie ni manto in order no todona tore aja batio no to interest ya siasa nyara president ya boketia tore orajo MP jara president ya boketia tore orajo MCA batio tokia direction. Okay. No kuigwa. Thank you no kuigwa. Thank you much. Ye kamkuwa na ndeba tito tege direction ni rero na tuite no tutigae kuga serikali saidia. Thank you. Sore bwana kinyo choka ngiongera mheshimiwa Nick. Thine marigo no edire kinyarunju. Bora ndo bakawatana. Bitungurira mugire murimi omunene marigo atumia kamono. Na umunini na bakachoka gatwinyeria kana kareta thina. County government kaukaura ya amani ugire igwachiri atmombere mituru tugekirwa ukira inkunia moka kinya situiga hinya sheria ere gwiri kwijoni iri gutwendia na kiro chope iri gure katwika rekendu wa kiro utemundu kairi tonto teja kodima na medo ugangare iri kari wina company iri onde me boyata igura mitungu igura kiro wena enge igura kiro lakini nande nondo minru mani yoro kwirirwa akamiria kweja kwire angakiro ni ukwaya nondo kwekya kwendia nondo antu betu bara ingi bara tena umenyo buu wona kiro huo ni ukwaya zote derete rigura yakubwega so kudhiria thina hii kabisa county government isimame kwa mkulima etweka thoko no ndishia nondo thoko ya mkulima katwika ya thoko ire tengi oteri gurika ndwana kutagera kana gusikisana na metho iri gwituthimena kiro oja ura twagura kira shore betuna baraka twagura ndengu na mikebe hiyo kitu ilitupwa so waiga hiyo mfano iri gutuchuria na kiro yadwa kiro 20 kana 30 twetekanirite kana kinyamu biashara ona kintu twetere na njira eu so uno mpenda kuga na kyo kyombo toteri Abwega ngwe likuire atukara kwenda kuongera cheupe kwa atukwenda kwariria u mbere mburi kwe ndarike mu oni ni kwenda twariria murimi na tumwariria njirire fainere gatethie nuntu nio key point ya na muthenya jonario ni kwenda kwira mheshimiwa Niki point eu akwariria erigo na batu kwithirwo ma siu auga atiri kuge erigo nkwene wapate thoko na erigo ria wapatete mabenderie mundini so nuntu dirikuote antu barabara aja bari ndarene ibankwene ibo rojo muthenya no kinyogeta thai na ruanga ari ciokuruka ciguikia marigo ndarene so utomba kuga antu bankwene bono nuntu bate thoko bari ria benderie butini hapana thoko era ni antu bonde na batu kwenda gutethia murimi wonde ni kiura kwari aja no teriara marigo jau ni twakuruga na itwakwendia so erigo twatukwariria murimi retethia muntu wonde retethia mwana mtojo no re onge deito tukurite ni erigo so tugekera mja ke matuja marigo batu turuge erigo kira tukwenda ri bua kenda murimi atika kugura ciringi kana
na jangira tigoteja kwa thokone ni mbi au ndio kiuriki lakini ni kineberie mathugani ati gatu kuenda kuringa mutongeria fulani atigokaria muntu turenda batu twaririe rwarie tera mheshimiwa Kiregi turenda kwaria tutethie murimi wa marigo nikenda kaunti yetu na Kenya yetu karabwega ili guturuga uri kuga bari addition ni agatethia murimi ni otukwenda na sheria ithu ni county government isto kisume national government ithu ura murimi ili gore kanyia thokone kendo bakwendi eri bwa hikuma gene ngura uri kurobwega that is the point no twiri gona leo ni kintu kigwete atu baba ingi goto katha thank you njeri kabu ya tri mheshimiwa Niki tega antu betu atetheya marigu na kiro gutwika ati gatukanga yutu tendigi na kiro ndenda kwa example na muguri umwe aja uju agura marigu ndede na agura na kiro negoji 90% ya endie ba marigu no batwika kuja kwa betegi na kiro na betegi ya kundeni gatukuga atire kiro igurwa ciringi 20 no igurwa ciringi 100 na no igurwa enkuruki nkirwa nkimenya na arwa kwina factory ya ina variation competition ikedwa ere iguru no marigu makongera bei kwa hiyo tutendaje na kilo tutendaje na kilo lakini lisha variation kenda kwina competition kali une mbonaga ubona akentiande kwina company kile na chionde ni kugula kaicindanaga limoko nayo kuja 21 22 kaigo chindana ukira kwina company ile somewhere tukimenya ile within tena nglamene ikulije variation bei gapi na shilingi 50 kana shilingi. Thank you so much. Ndenda kuthira nkijukia biuria kuma kiri audience bakwa ndenda kujukia rutere rwa antu bathatu na rutere rwa antu bathatu na kindly wori kiuria uwa specifically kiuria kiende kindirect kimtu fulani kenda ya isia kuchoki biuria biu tafadhali. Kwa hivyo ndenda kujukia rutere rwa antu bathatu na rutere rungi antu bathatu na tethe na lady genders. Okay. Yes. Asante. What's your power mic? What's your power mic? Na iwe speaker kenda tuko. Asante. Marito mbitawa John Mutugi, chairman wa Mbarene Market. Tukwera nene ile rungamire ile iyukage mariku East Africa yonde. Ile nene kuru. Ongeza sote. Ningwanda kuga tukuringirwa thimu kadhaa nderwa kuri betu ibategete mubango juju kwa togeni tuju Pedro be dokone kama kawaida na kuri betu baranjira itetu kinariri bendere kumiria marigo bwega tuko turio kabisa unenda kugoju thine marigo ni thirikari tigwatanaira na ene marigo no tumbere kwa kintu gitagwa public participation tokojera yakirwe ndarene yakirwe na mathugani ja atongeria bana bari obisine nonto bateja boria akaribandarene atiri ni antu bangana beja thokone ya nonto thai twina thoko uba 88 ire igura thokone kuma korogoco kisiriani yu na thoko jaire muntu etherwa kurite marigu for example etha ijegana kana 80 kuga kithumba ke 80 kanega naja ikayukia kithumba kionde na irienene kwi kuona ni antu bale batumba kwa mwe na antu batuchio antu bawiri baru antu bamekokoteni tubekera nyumba tukwe tuba gwito njoke mbuke kiabiere kwanda kuga marigu jaraje jandarene tinkwene akija uma Mr. Nick ija uma kinyamujwa jakauma Mbuinjeru jauma almost miro yonde na Pokinoro na wapi ndarene kira kina thina thoko cianda na tindarene yaki kete na mundu kumtetea no nduko gerigo rigurerwe munene ditere thokone uno tubutumbika etha mundu omirari mirewete kwa sesero munene yomba kujukirwa munene ri iri thokone ni atyo iri kuri kuirwa ria sesero munene koi kuonania mathoyo ya tibui na kinyama rikwira tumairwa kubu ndira maingize jero ndare okay na mundu eria ukaigwa eria ria kwa sesero kingombe ndiriko kiga point kana iro kwa mheshimiwa ni alikuwa marigu ya sesero na uja mwalimu
ndirigo ni mwari muthongi no tumba ura sesera njirene nau bo tukwenda kuwa ndarene antu ibarete marigo ku Jumatatu Jumaine ibaike miruriri Jumatano bike muchione Alhamisi bike kama chege thoko cietu ciumbe ukanduka na marigo jomba kugita bure na kena marigo janyia kabisa no mwaka kwithwo kuna factory ire gomba kuthithia variation either ni mitu either ni clips na wine mantu jete bweka. Asante. Thank you. Mbeje tarutereru please. Thank you. My name is Felista. Kiuria kia mbere ni kiri chairman wa Imenti Factory. Maybe ukiarairie kinya chairperson wa factory wingi oni majani jara mbije jagwe to jadi mara Kinoro Factory but you can answer this. Arimi by na complaints that KTDA babe created evidence tiao for over 2 years. Teko menyedra we na naomba go shed some light on Gitumi Arimi by created evidence tiao for over the past 2 years. Kiuria kiu kingine kire the gentleman na Kinywa to establish that value addition nayo yomba guteria murimi marigo but it's not solely the only solution. Kiuria giakwa ni atiri narua twina chairman aja narua representete arimi baba ingi by Imenti Factory na aina inya ya kuita kinya na tukumutuma kire MP kire CS wa agriculture kuri ukumbika gutwika kwina cooperatives tia arimi ba marigo gutwika kuri antu bathuri bare ansarabu. I think this is a solution that would also serve antu ba mera nonto murimi mera no uma kwa wenja ageta kona CS wenka kutena cooperatives kutena representation kutena nonto chairman naru akeja kuigwa antu ba Imenti bakamwenga roju nonto mbeta tiawe itebuika na nonto patena fertilizer kesho asubuhi atakuwa Mombasa lakini antu ba marigo nonga mtu umeta mndene wengo ageta thokona gwitwira thoko. Is it possible to have cooperatives to have elected leaders barabomba kurungamira antu ba marigo? Thank you. Thank you. Kuna mwenye ako nyuma pale, tusikae kama tunachukua mbele tu. Mara ara tokone ndare to hatinda rundu narenda TV yetu ya mbele kwa mundu letika tireta makuja muri nyamano Meru TV. Ja tokone rojo Meru TV. Meru TV sorry. Ja tokone rojo penya nare ende ba mari ko maga penya ko ni ko maga nara mari ko jenda itu ya to kira kuroga kira to kire betu para kamera tu kiri mono para ba umite east eta ide wachis abo eta east itu wewe kira patongere tumuchunge wetu tadai ko to kwera bukire to limone mariko wetu dada dai kurani na deni mariko ko mheshimiwa Kireri uga iki tarama mariko ya gijachari mono nuntu ba competition ya mariko na maembe itorate de kidogo sana ito kwa dada na kira kwa koira nyinge tikakuwa tukama mira wakiwa kwa Somali to kwena ndeto bania amuna bali ya desert era tukuromba sana nuntu mheshimiwa wetu na ndenda ala ikata na tukiriti anakata kungu wa kiriti ingike narua ya Meru TV kintu kia mbere kira kwa mwenere muno gatwirire ena connection na network yomba gutuma marimu ya kaumara kajaga Kenya lakini ya tumira tumenda tutura ba mungu tuga
tukajukia mundu uju tundu tukugurana miaka mingi antu babagaiti tutikuona mundu gututeithia kiri marigu kuona no kethira marigu yatiga kuriwa aja akuyaki ndetikia marigu jakenya gutwika ja umara ora mbere kumara ora majani ja kumara story tugutinda kwaria marigu ijagukara tutithwa tukiara. Okay. Onda wetimo wetu MP wetu so dimentu na twendete muno netu ajire ku na nini ere ku twirire itonjo kire batwi jokire batwi wetimo wetu tukwereswe buruburu otutetherie mariguria tuja buruke ande gotara mbere kuburuka ora majanja kuburuka je kilomeri ndo tara kwa kagwikiro na ntu ba marigu bakeo be comfortable. Thank you. Okay, dito basiro krimi. Bere makambuge ni pwega no tuwa Meru TV. Sauti. Bere makambuge ni pwega no tuwa Meru TV post this ikaroike. Bere mantuja saudiment. Bere saudiment tene Meru. Ni ontongu. Lakini ene para mainto bi batalo benefit. That is the first thing. Mbuge maligo. Bere maligo ijatumite antu baingi pachincha life yawe yakaraja ke gukira. Lakini atongire batuguraga patitika initiative ya kuona murimi o marigo au kurie ikinya nole mukana jairi jontu para baba tukera ya makinya anene baba kuba kwaria para benda ya marigo ara ndarene tibo bali marigo na jontu tibo bali marigo ara betia bagura kire ora uri marigo betia bamugure abesu beta kenda bona becha oto chanji sidirio bigeti kaba kumba ojo bakuanga marigo jati kwendwa bwanga kwena metoro na oteba bati mulimura oguriwe mundene ata benefit kuna ndi ku request kire atongere baba ne baba kwa atongere baba marigo iba initiate the group embega ire kusia direct to mulimyo marigo. Thank you. Wajaire to the cream majan. Please, what time ori kiuria kindly. Not what time. Please aswali. Kiri majan. Ankwenda kwira awachama no tware aja na kumuria kedra price eu mulimi yakona. Kidani mulimi na uterekanio. Choto gategera kire duration yewe empeche kwirwa no tegera ikalita for many years. Ikija ku develop kuna reform siati ne form gabana munya itu ku request isi tesidio standardization na tu ku request kinya MP bete ba insist ojo to bikia motion yingi ba ikia motion yigende kurukwa utuika kinyare anything time kana reo tu akalika muri ata inyirika tuntoga ko compare siringi 85 maximum utali reduce deduction chombe mukedi akauna becha kijani gatemwa fertilizer gekirwa na ikarimirwa. Thank you. Nani kwa we pressure no tegera kinya ya mutu kama tukaka ni kama wanu. Thank you. Ndako time please. Ni wakati wa maswali. Mtu nori kiuri please. Not what I am. Thank you very much. Only ndenda some clarities. Dena Buria Biere, Kebwana Nick na chairman wa Imenti Factory. But before Buria ndenda some clarities, kulingana na arato anjiririe rwariero. First of all, ndenda niki unclarifiera urea ugire generation yiki itumenya the role of parliament. That is the first question. The second question, iklarity, utekiuria iklarity. Ankwenda kuuria chairman wa Imenti Factory ambigirwe kana nkwithira ande na akirie tibui gambigirwe wauga fertilizer subsidy kana eja ni free kuma country ya Russia na Algeria. Hiyo clarity nyayo. Another clarity yankwenda kuuria
nkwenda gukuria butika rori ku ensure majani kana youth iba participate ki agriculture ki urimi wa majani butika rori ku kuthithia sensitization kana kuthomithia youth atiba batere kwithira be participate ki urimi wa majani. Another question ikiuria kijirire kya tiprakas bubatika through the due process ire batere kumenya the quality kiria babatere guketha kana buthomithagia arimi akimenya kuna different arimi na tiprakas. Do you take ibuthaira bwina kubathomithia arimi bara batuja majani kenda bamenya the quality which they are required to pluck. Thank you. Kirarite mwicho kwenda kuria bwana Kireria ja mheshimiwa usavite as a former MCA. Are we supposed to beg for service delivery? We mutongeria kana batere kuita utongeria kulingana constitution ya 2010. Thank you. Ayo kumtu na kumali sibiru biawe. So. Thank you so much on Tuboka Nyagako. I will first start na bananas. Only let me address my issue to the gentleman from Goji. Na mboli atere neke nonto babu buingo poteko unionize and consider onto boli ugakira pokwenda validation. Why don't you consider doing something by yourselves alafu thirikari tonyera? Because itonyete naja nkubo igukuthioro kwa grips inyinge muno jamarigo na baraba kuthioro ki Burundians na antobale tuga be na factory antobale ugeta protein ira bagukara ipantu ketu itobariongira itokuona bale ruga na liko la kawaida there is a way bakuthithia na ikaumira che grips ojiri okuithira supermarket kou kiurege akone atre nike babu bore arimi ba marigo bote kuthithia unions chienu kana cooperatives ora chiere suggested book map na solutions simple jeu cha cottage industry bwethera ibwingwa bo kuigorera marigo jenu na kuthithia value addition bwe bwingwa nchoke mbite ke bwana Nick ankwere ukwo kuruma nduke ukire tutije mantu ngogea parliament kethera tutaije ngogea parliament dina matutende andamana mwankaba mwebe tu barato twitonya parliament kurigere musanda tutega kurukwe. You owe the entire generation an apology. Nabu kethera te apologize, that will come to bite you for sure. Okay. Nchoke mbuge kemantu ja majani chai. You also said it are necessary kwariria majani chai onto president atandikaga. Ima president atandikaga, but gitumi wonaga gintu ja majani jagikiro priority kana kaua ikigwetwe president o tuchule niki nonto ulimi bwasungura bote arairwe president niki because it is deemed irrelevant ote muntu athugani kubwariria mberewe iketumi ate butaraga directors beto na machairman ba factory cheto ibabati kuewa kanya kendionga ya president bakaria. Nchoke na ndepete ke director, I have to ask you a question. Oninde mwana in 2010 indo onire bonus ya jana beye dongi mono ndora ya chiringi 63 bonus ya jana chiringi 50 lewiro tuonaga muntu jakagendo murungurone akigura mandisani na agura nyakanta yambirie gukamata abiria na bonus ya majani neke nonto thaiji ote muntu omba kuigorera nyakagari kanini bonus ya majani thaiji ndora chiringi 128 ugatara netha bure bonus ya chiringi 50 ndora 63 bonus right now should be about 102 to 110 shillings nobati kutwera neke nonto etaite na trend eu. Thank you. Ochoke twere ke international markets niko decline. The last question, international markets niko decline due to the bad diplomatic tendencies. Nata poko dhivya kenda bago kuchwa new markets kenda price ya majani eteke name eu ne omorera batu tuenayo. Thank you. Na please apo ambetike dito romere au no to time please. Time.
ya issues cha winya ya panel. Very short and precise. Short and precise vile umesema. Calm down. Calm down. Marito mbita Weston mwenye biashara ngobo. First of all ndenda kwira murimi wa banana. Tinda ya wera nene buru mutongeria bare baturire. Ikindo go no ntubambere ma murimi kawa na majani na riragwa parliament no diga gwatongeria baba kiariria. Batwe utironde igwa MP wetu akiariria mandu za murimi banana. So ndenda kwira ntu wetu batwe twiringira ntukura lakini batina batu. Number 2 mantu nejaja kuije thoko na arua mutongeria turigwa anenkerwe $1,056,000 out of $1,056,000 ukaija kuigwa thoko ni gwakwa Ndareni ukaigwa thoko ni gwakwa Mwichone ukaigwa engene kwa ndigwa gwakwa nini antu nyabongo batizie buri ruga kwira kukitabura. What are they doing? Ora ukara ya tongeria bobongwa pakuciatenda kana bakwenda kwatenda asore bao kama thoko batekoria atiri murimi mtu wija gwakirwa thoko ri teka solimenti kwina thoko igere ya kabrini kwina value for money utio kwina thoko ngone gya kwaja Mwichone antu batena buying capacity kinya waka thoko antu bateja kugura no thoko iki ingmagoro bapo wakajo theri. Another point ya mwisho ndena bari ya murimi wa majani watu tugita biashara ngovu lakini twarie nima director kindly arie nina haribipa majani rai kote mwana ja murimi majani rere na bonus na rere atire na bonus. What happens mturea withaira akire akwa murimi aterete bonus ikinya ithaire gitangia dira yonte murimi aritira ngugi sako which is very bad no to aire kombo sako are ketha thina ore chingere uteke bakona beito ona serious no tuteke murimi akawa kona majani akona akatweka arire run berinya bona sere kinya na adirire kona ndio kwenda kuatiri antu betu badirire nyabatu na taunine ta panye biashara trickle down effect bonus merito amiga kwa taya kwenda kwera ote mto so diment wigwa effect bonus ona ndio atongeria betu MP wetu na aregera ati ariragia mantu zau no te mtu koga murimi o majani na diri murimi o na diri na murimi mari kwanza unyate no onekana. Thank you. Kato tirakiri no kadiriani aisuri tuchoka kibiri kaidi majani bale ya time because message you are going to onda tafadhali. Okay, thank you. Iboega mbere maiboega kiri Meru TV nonto kwa mbere unipeta kwa taasisi mungatia umeta central imenti de murimi Marigo na kiuria gyakwa ndenda gukerekeria kiri mheshimiwa Kireria kwendete guthande na mathomo ingira kinonto kwa tai ndenda kwaririria jau Estonia ariria mantu ja murimi Marigo actually ote mtonge uria wante guruburu ja murimi Marigo na imbita atani ningi over 15 tons per month lakini batu jari Marigo tuna thina kuma kugurwa Marigo nundene nontu broka ichingire na kuruki kinya intobira bikwenda Marigo na jau kwena thina sana. For example kule mwalia walirie mantu jeje fertilizer kuma ki national government niongo jiteo Kireria jeje fertilizer ugeta serious bond area dai fertilizer rere jaga itikuja alimbetu bena thina mono na rua mubuko mojo fertilizer ndukene ni 5,400 murimi Marigo aritara serious board agetera fertilizer antu kuidatu aire jaga na itumaira ngarama na fertilizer yu akerwe kuthira na kura kana hotel so kiri thirikari national government ni ate yumbote thiarimi Marigo jaura mwali ora akwaritie fertilizer ija ndukene chietu muntu omugora ira fertilizer na mbechi nkai. Point number 2 kirege murimi Marigo still murimi Marigo na rua mbolea ya Marigo ni 40,000 per road ila tulikera Marigo lakini kwendia rigore mwe broker gacheja kana area beja patu kula na chiringi kana na chiringi 150 nyoke dia Marigo jara meri ere utiomba kugorera Marigo ja uroni ko wali Marigo anyirete buru
kou oni ankorifaga manto jaja kya tongeria batu inabo kawo igakwarirerwa majanja kwarirerwa umabungu atongeria batu inabo barenda mwananchi kana murimio marigo athirikira nkuruki kou atongeria baba itukwenda kethera kumbikika mshawanda jojo ijue kwa parliament twarire manto ya mari sawa so no ntobautwe yarimba marigo itunyirikirete sana kwa mwisho manto nejegie marigo okaire kwina thina iria nene muno irio especially barabara nuntu bakumiria marigo jau bautu ja central imenti nyendera muno tutiumba kwaria kumiria marigo mbuga pengine bamwe kinya naru no yari kinya ndarene mbona mutu batu tuikagia ndarene ko barabara chetu chithoki na umabungu atwaria uma thirikari national government nitufirite saidi nonto nio ina mbecha cia kuthithia barabara na kenda rimba marigo batereka. Okay. Thank you. Tweja county government nio still nayo ona ritu na ngaba no me o mweru ni firite nonto naku ni bati gutorganize ya rimba marigo kethira ni cooperative ira tuko ikuthithia ni rimba marigo tukeza tugwatene nyanto bakaoa na kenda marigo ya tuomba kuona mali. Thank you so much. Tambiri na we chairman choki biru yako kadle. Ibwaga ampamberia na kiuria giaku kia dividend. Last year that one thirikari kuimbese toete cia subsidy fertilizer for the last 3 years before etari kurewa kou last year bile ya fertilizer ya lego kinya allowed 5 billion what we last year tutona fertilizer kweto twida electors todwa borenda mbese igitokere arimi twika deposit ya fertilizer ija kana borenda to retain dividend chieko chie nyomera deposit ya fertilizer kenda fertilizer ija so twida electors tuona the better way antu amurimi agitwa mbecha uje cia dividend chirungamire dividend ciare dividend irungamire fertilizer guru fertilizer yeja thirikari ere ya mbecha khairi choko ke murimi unfortunately tugwetha last year thirikari eranenkanire 2 billion cia kugula fertilizer la gura wanande kwa twika mbecha ile ciare nyuma 5 billion itaringithwa kwa ureda thirikari kale ya subsidy ira ya prenjere cionthe ciathira murimi agacokerwa dividend ciawe kwa dividend ciethera kugura fertilizer na unini ndathiurukire kire arimi bakwa na ndabereza kwa uthe murimi wa imenti utije na dividend ciagithirete cietire na dividend mwaka juju tukalea. Okay. Tucoke mbija kiuria giaku wamburia 1 itweni pa youth 1 youth antubara tukwandika nandi kumande gutonya we employ across na ndo bara to andikaga tuteandikaga muntu ina over 25-30 years kwa one employment we consider youth second ndo bara bogeda majani bonde ne youth mukuru tani ndio bagoro ngageda majani bomba ogala kwa that one we empower them na we consider inyalera kwena training talinge turaja nakangu gino to like in factory to that when a fair trade ituraja nakamedho kando turajukitiana bau bonde in all within our nyomera catchment twabandika kenda beta bagita na garimi na bakera amantu amabokando na ureba komba kwethera bena nyomere ngi apart from majani alaba kaita beta apart from majani wow we any power bau secondary ukuri amantu ja subsidy ora fertilizer majani da hii ile ndwa 5600 in the market value so thirikari ni etwejaga mbecha yu kenda ongera murimi yomba kwinikirwa mbecha ikinya 2500 so thirikari ni kuparticipate kigutethia murimi. Okay. Kwa sababu na ndibe kiuria giaku wodi ya didori kana ajani jale yako na 50 na 60 when I came in there bado twatonyere as new directors twethire majani yakire ya shilingi bona shilingi 25 24 one iko ari na katero zi nyingi muno majani ura jenda gua between murimi no broker
na mbaya beta bagakarandi kuruba kora nimbe chingana to kwenda kwa muri. So when you did atonyere to directors ba reforms na thirikari edutebia thirikari negererie kuita kateozio kenda murimi ona mbeza cia wenda electric gwatuika these brokerage ura majani ya kwendwa Mombasa through the online system ile chekero ndi president uroleo na munyali CS uninko wana ntuko chionde ora majani ya kwenda thimonekwa ko gwatuika mantu ya ja kwara ni ora bakaiganirwa mantu ambeza kateozi ciebererwo one majani jaitia. Secondary audio kona egita rigita menya I think even our time ndira twari twana maisha ya dongi kurukia nande because life standard ya shutre kuru into geita narua rira ngurikana lebu kugira twaguraga diesel na shilingi 70 narua diesel ora majani jaiteiterie ora ndore gwitia diesel narua twigura na 170 ko production cost na yaitirie ora ukona beche gitia though itukugeria kuinika sana. For example, in my factory we have a hydro power twethire egwita ya goro KTDA balaba alikuwa kwenye lakini ndito mechokia na twa modernize ule kuomba gwita power bwega mantu zile zageta pole pole ega na leo tutagete no turi ninya tu lakini igeta graduate pole pole na ona ore gitarira ya kari kinyagwa ngoa nonere mbeje chiambire kura lakini bado tugutonya tukugeria kuinga katero zi unabugeria ku modernize mantu nukona mantu ya kwenda yakibuja go with time basi konekana injaga. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Yukimeki kidogo kada bigo. Niko na kuna different mdogo tu na different murimi. Ibo teka process baba butancho. Thank you. Ngoka ndiko rubike huko. Normally in my factory entire ya ingera kina I also know that ibati the yamanto yau. It was that we arrange meetings. Me chairman for example ni January na February. In chairman nagia na arimi o zone. Kenda arimi na kethi. Murimi akere sora tukwenda tukathithia work plan mwaka yu yothe turia bona murimi no ntumandu ja dogire turenda gwitaniria ngugi na mwene na bala baikuiba ije no ndito thithagia twakalambi kuru tukabanga tukauga mwaka yu turenda gwita u ukerwa nago because na ndi tutimenya arimi bonde bachuka kuija kimu chemo no jo jara tugetekaniria ukerwa go mwene majani ikiria kethibaku no make sure menya igwa mu kwenda mbeta mukethi ukamure ambeta ciawete lakini no ntugu igwo kwenda mbeja no mwango wone grade kwa kwi kukethwa kwou igwe ngoja tukaria kirirenji meetings yo tuthithagia ukamikishwa ya gutonya na ya gwita mwanga kiri ari mibago. Thank you much chairman. Good. Nta chogeria ora kiawe New markets. Hey, iko na mingi. New markets. Yeah. Kwena ndio new markets. Na tabuko thithia kuchwa new markets ko replace iwe kora. Thank you. Buna buitu endelea tena bumono imbwedere. For example, ituje kwena mizozo kutoma nande for Sudan. Sudan ni one of the biggest buyer kama jani yetu. Na no tukwina thina na nyambere ba kukwya thina itoraba anga kai kwenda kweta daira nkotitha ya introduction manto China. Batu majani yetu tutura kwenye China. But now itutegete mono na itoko venture like 3 weeks ago itora chairman and delegation you made China. Bake za go to the orthodox tea. Na ibwerera togenda kugulirwa na allowed $80. Kwou tutikiri. No nto ora market yegwita na ya na for example Pakistan ngekwe ka thoko ngekwe ka kira the consumption bali rantu bakanywa chai nyingi. So na duno mwanga tuchue thoko yingi kyo tumakona tugwita UK and sana maybe by next 3-4 months tukenda tugika ya majani yetu China. Thank you. So kanjo kira kingi kya ali bibate wera kuimbeja nandi ndo kwa sako ndo that is very much true ndo rera tu atonyere tutonya lembele uninja
chaumite na thina iu na rira ndaromba kura indaigo kwantu baitetara mantu chau mono na nyani ngwa my brothers and my sisters and even my mom iba inyiritio marandu jara ja karire jara ja nkuje jara ja turire wajyo na mtu atora gogito randu so onire gururo ndetere twakara ndiguru wana ntobara baingi ibedera baliki yetu sako na yetu sako ne ezide kwenye ntwa majani twakara ndeka mbund na CEO Dennis twakara ndabera mandu jaja ja kuinyeria murimi sana na murimi yake kadithira thina nontu batwika runi no ko renew every year utumba gutaria murimi twakara ndiguru ndaboria na atatukarithia kenda murimi uma bambira chairman kira kiathiririe twareyanire mbeja tukiyeja na kira arimi baba mbeja ciare allowed 50 shillings bambira komba kukinye chiringi thate 8 to 40 shillings malandu ya murimi uro kwenda jageta yakina maga lastly ndio ndarari tena 60 after ndekuria indathirie me chairman yo yarimi ndaborio ora twetikanirie because utumba gwitwara ndune utikwenda kumera ndune kwa ngwano mwanga witikia wina thina kwa umbece ido gutigatia kethiro kuriera ndure yaku kwimbece ire gwitikanirie mbece ire ugwachiongere inyenyiera ndu utokiromba ukenda ukala ngiriurukaje muchibi ho twetikanirie nabo and they have done that mturo kwenda uthiriera ndu no mbece igwitia mbece ire chieja ambavu ile ola gitawa ongera something small utokiongaira within 3 years withdraw kuthiriera ndu yaku several have done that na anto bambira mandu yakugwa na tugeto myaka ingi 3 nkiuma maybe tugeta kurene nkethira marandu ro kwenda kuthiria randu ya wako thiria. Thank you chairman. Bwana Kirethia. Okay, bweka sawa ngacho no kwimuno nambambira kiuria na kiuria fertilizer mbuge nima fertilizer takinyambureje na uria mbugire fertilizer tubagiria nima tubagiria zaidi yegoje nikiejire ingi cyane cyo sub county tubagirie goji lakini daiji gutari na fertilizer hiyo ni ukweli serikali ikuleta nikuduganya ni ukalikunde kiabiri tukutana na watu mapala lakini nandi uruga national government ufili tatu tena constituency ni kama around 64 million cha pala every year poli chingina mwa national government bwana joka constituency yenu ya kero ni national government ya kera iko pesa yote iko area ile ilikuja development ma bali addition tutira yate na cooperative isile ni twambagiria ni ile kuu katwetu nini mono benda ga support mono ya serikali kenda chambilia mbio mutu iko bambite tena mono very strong lakini bando ndo bwa kutekania pia inapotea hiyo trust inapotea kwa wananchi sisi wenyewe mpaka ya kuendelea kutukana ikutira hatukugatiri bali addition ile kidwele njega ndio kuna factory kwa kansa ngera nimpeja ni example na lukadhi ndaje na kimaji ujwa laja uju bo kagola andikola bagola na kilo kabagola bali mbio bana tupaje bana tupana ukadhi kiringi nange ileo ije uja kugola ntu dinja muno wedire mwekolo ketendi kumugunde mugitulo aita kwenye market because sana nakulwa na thokone na mndene na kiro lakini nande ukira kwina thokwenjega kiro kimya na rwenda umeja thokone ndari ya kugurwa nkaiga kula na unkendi ujuka na kendi ya okay aita kusita kwa na stress hiyo ndio inakosekana ndio tunapigania saa hizi wambole kana mwaka trombe services ntene kumbegi for services ya ile hapa ile ngoli ya tiri ugonja forma your thought ya mutonge hiyo ya reforma MCA yes we mutongeria mwananchi abati kweza abautiriria mamu kendo umwa services kao batiuthithia kulingana na ora constitution ya 2010 nuga your thought. Thank you ntibati gutulira maluke na service lakini nayo ndenda undomba kulingana uwezo bwande na harua tukejaje tukera employer South Imenti tuenda tudithirie maendeleo ma 500 million katuguchiaja nuntumbua pesa ya South Imenti ni 180 million jiza 180 tuka demand project ya 500 million tutichiona utubati utulia maru na kia tukwalagiria ni kiukieja ni utumirwa kiagirite
ugo kurwa kiuria wale kwina 56 million je wakathoko nizo kwaina gani ukubati gwakirwa bini bibi kuola kile public participation ugo kiuria na weje na maoni maku hiyo ndio inapotea utubati kulomba for service utulia maluke ndio limo barabara na mbecha ilio na president tutokola na kanile Saudi Mentis is the 4 million tia kila ya kulomba barabara ni je barabara eti bati kulomba kwa point A panga point B utubati kuelencha na kaile kubati kumea within that financier no mwaka barabara eriko eje didwe kero tuna mheshimiwa Nick egitare ya munya twanenkagirwa every ward 10 million ward fund egitara kila ito ya harembio 10 million per year MC wakuna arua nanenkagira 6 million mwaka jumwe so tumba kondimandi ngugia Nick ya mwaka jumwe na ya mheshimiwa ole raiji no ndoja nenkagira 10 million ujo nenkagira 6 million last year anenkagira 6 million yes go within 5 years ya mheshimiwa Nick anenkagira around 50 million huyu miaka 2 akona 70 million ni mheshimiwa Kinoti noenda kulomba kura nenda kuira tele na azwa kinyo wale msio kitenda kulomba kura ya MC ukona MC akidia ena manifesto akulomba kura kena manifesto ateshu atakudia ukaone mheshimiwa Niki akakwira nijo ntobwai nuntu nayo na azwa ukerwa poge ta west MC wa poge ta west ngabana katangasa TV na kauga tele nkonenka na poge ta west 36 million nigulu ria kuri MCA kugiro bisine nuntu nikuo kathi ugiatire that 6 million 3 million ni ambassador 2 million ni kwa kirasi 5 million ni jakul mababala kaiga anagua igeta department education ya balabala yambi nigulu ria ku MCA ukare kugira MCA ni bakajukia na ikautangwe kwawe. Okay, thank you much. Onda ujuri marigo kwa uende ne amen no te gintu kingi kioneka irie atutire mama majani na kawai kanyere kira kingi mari ijo twandaje ma wajanja konde na marigo maingi muno na impendagia enge ndikurua kiuria nderwa ndikuga antu bantu kuiji it's true muntu antu kuiji ate ko windu kiriko te noga muntu antu kuite nje te youth inya murethi jo inya kireria jo no kiba ye ne o me nduke inya nduke ogate nduke me igote ke ora Kimeru no kiba no kiba na ndego gato ko ginya Kimeru gichoku antu bamberie ko me atote kamena nekyo pesa sawa na imbugerere yes ote tauri nya Kimeru na no thomete ote tauri ya Kimeru me agabwa ko nthomete muno na inda kuruka gichungu no kiuga na Kimeru nteritie nakyo na enkauga manto ja amape kabisa ya kuga manto ja ikagwe parliament eja sako icha marigo okwa nice bwega oga isho chietu nya twatetana utwote kwenda ibua nunto marigo ja kathoka kana majanja kathoka uterie kwa kana kilabu utikonkendia oni karaja ndejanda igua gaiti gutera ura ngamenya unira thukira na ndengo ngamenya yu imparanthe kwa unande muntu nyoka anu ndarene kana akethera no inyake anu kariene ona shortifo ogwe nare ori ogusafa kabishari customer okocha intuko chionde kenyuoju mwenda antu baba nyunya na chairman yondarene na ogwe bwinda abakaya na murethio bonde kogo umwaki aja kwa gambe chende kwa gambi kwa utuduganie ni na it's better nyoto kuga itobiri kwera MP beto na MCA beto ora to kwenda kuthithia bato support wona barega iro tukaba accuse no kwigwa nuntu nyapo toka kwe muntu wina india chionde iri kwendeka gato kaba sukuma bato thithire ya to kwenda ibwega okay ibwega yes muyuthi uri ibwega no ntuturia kiuria cooperative chamba area takethwa twenda arimi ba marigo twenda na cooperative na tonyithia muntu na lazima no uri kwenda kana uri orega utemukinyiria kwina uhuru wa biashara bunge
gakuga uma irigo ria ri mundene teja ria ritemi na njogere mu biashara ro gutugurira na kiro eu ni onjirera tugetirana no batu tu advocate kiro twe wa yongi nonto ni urabo ethero bwitikaniritie so kiro ni onjire ndongi na irigo ria ritemi no ro ribei kurukira ritemerwe finally njogere mujumbe wa South Imenti nkatho bitungu na turetherete ngai ndiru ba Teresa turajukirio mitungu menya manto ja uma na kinya kireria te nini te county government ya effort ya mheshimiwa sawa. It's okay menya hapo kwaria mheshimiwa yes wesa sawa ndauga atiri bwana niki ni kwa raia chaupe ndio ugatiri kinyo kethirwa meyara hapo kwa raia youth ni ngobweta kanya na imboendete na thai information is power mbere serial body aretwara serial body etherwere national government ingawa kinyanga bana kethwa akaromba through parliament mantu jo kenda bateresha erugorwa section yenge kenda ntu baenderwa no enga seto ethirwa nande ikoji thirikari ikuga bateresha reto sasa wakireria kinyoka thothurite muntu wa isasawa finally mitungu itwaretero bateresha ne nyingi muno na nande tukuromba tukiuga gatiri kireria no ntu thirikari ne menya no kwaria muno no ntu thirikari ne utege ntu kya kumbegi the government we cannot beg the government batu itu tuita ushuru itu tuthithagia mantu jonthe thirikari kebwiri atumutarite uria kari chairman yathuri MCA atumutarite kinya president atumutarite na kinya gotha ratarwa no ntu Ruto na gitete atia katubwiri guturetera akietu ara tubwiri kuwithirwa mantu akaribu ega. So I concur with Gen Z this time wete kuromba ne kuthithirwa service ira batu tukurea tax. Thank you very much. Ibwega kamburie gwikiuria kiuriru aja kia variation ni atabatu twingo tujukia atua ya ku onari twiromba thirikari account national na atani effort iri kutugwikira na tukuona ankwenda kuga marigo jara tukwariria ati marigo tani imwe ni marigo jara tani nkurukie tani 70 gwita tani 1 gini nuntu mari ndarene marigo tufindaga kantire onde kwe marigo ja gwita moyare marisabeti na akuru na riu twatwa kwariria tukariria turigo kinya ntu betungibogeria kuruga na turiko njirene no temenya yangi ikinyete ng'ombe otemenya so batura tukuga murigo juri utwaurwe murigo jura juri munene tukaririte meru kaunti onde na ana betu kietu myokona kinya bakengo sikuru nontu marigo jena mirebei bonge kwenda kuga the biggest problem na twina onde neme South Imenti nontu mbugire thini mwanya thini rere turukana tere South Imenti thini ere mwambaza tere South Imenti the problem ira nene tuonete gire kuma tothurana ni MP ura twanenkerwa utemainda about development settlement utege ntwenda akomenya despite gweta masukuru gweta thoko yu gweta mantu jonde batu South Imenti ni arongamire murie kugaga randi register kugaga mantu jamde dande mbadi tunyamutu nandi ukoria muntu kagururira wona ndetha ndi mbathi ewiniri hakuro kweterua nandi ewe kwete na rwero lakini gento kira tukwariria nandi tutana muona na microphone akiuga Mr Speaker na kinya twatindo change guko tutechange tutionete mpiura twanenkere kura cietu akiuga Mr Speaker turenda marigo ya karono no na ketha kuongana gone njire mbeca tumwe akahongane no ahongane mbewe mbewe marigo ekuruke lakini batwe tutenta teni nonsense kutinda kugwekero gento gikithuku twathiuruka nara batu tufere toni MP na tutete sukuri kodira na koi kodira na wena yetu ni gutare MP wa murekera mai atwaria na makidego wa murekera ikoria au ndio ni twiri marigo ukoto kumenya marigo pinda na kuba ndio mango marigo ndio yetu MP
kwariria wewe mantu amari go karia mantu wewe kwa tawari kero kero wewe chokia waambie kwa kwariria mtoto wewe no chokia kero kero no nakire kutoka marigo ya nakire yes kama microphone nde no otoma bolo kiara ya jau ina manzo ale ya kuma no are otekia kware sai kia kware cheupe I think information is no gaweta mantone jange na Kenya korekia Tarekia. Cheupe anarekia. Aya arekorekia. Akorekia. Akorekia. Cheupe. I think cheupe. Are. No, ete fora me kwarekia ntete hiyo kingela. Cheupe ngwetekia. No. Are akorekia. Au atarekia kwa kwenda hata unge. Cheupe. Lakini hata kuikia huko kwenda. But for now hiyo tumemaliza. Tafadhali. Kwa hivyo sisi tunaenda mbali ya sawa. Sisi tunaenda mbali na Kinyokaria mono. Kagare nderi kiteni please. Turiuga cheupe. Jana tuchogea tutatenzia. Ango. Sawa. Na kiori kembele bando ndio kiandike ni. Na Niki please. Jana ndio wewe kabisa. Niki kama ore monkey madam. Are inyambo ya gata itanga achokia tu. Yes. Ndio tumana. Ndio. Haya, kiori yako number 1. Anto igoje tena municipality. Municipality ni rete tete nyomono. Hata bado kwa municipality. Owano kwa municipality. Kwena anto bakuga owano nto kwa municipality no kuona unafaidika sana no nto bwayo. Kwena mtu kuga arembera niki arenda municipality no nto Taita. Yes. Hiyo mali yote ni yenu. Na babwe no kuona kinya bageta brawe unafaidika tu in one way or the other. How true is that? Kambu kibwaga municipality jojo tojo areria kuma 1970s mwanka na ndejo are maburu yo akinyare mwanka jojo athirire gavana Kawira Mwangaza ja kienine are anto ba propose na betikaniria bothe na nde bagwetikaniria baugijuete juthithwe ende baja na condition ira bakwenda chiameti boga bari nenkana 120 acres ira banenkanirite tia kugitanga plot na gwatuika icio nande yete kurukua na gwatuika tha i chata no ejete chata informality ya oyo akiathera chairman akathurwa ate chairman wa municipality manager wa municipality akiatha akari nambi gechatera ni ugete nyamu yajo gatumirwa ni ugete the same 120 acres nyatha iye ngare ni aja no atumenya ndindi kweje kathomo aja na jau jothe nyatekaniritwe mbati tukwera twabiri gweta gukurukia chata toke kurukagua kaetete kwarirwa bwathe ibo kwenda na nyoka gote kwenda to propose kana go second uri ogeta parliament ni MCA nuogeta na report ire kaumaja beta ibo bagakurukia bati utare tuteno authority kaira rekinyite
nontu itwakurukirie development plan na itwakurukirie municipality na ichatera no tutaiganirwe na kuiganwa ikora kuiganwa gwe gitwita public participation thirikari ni thikaira muno yuga watwika mwananchi akanumuna gintu kiu ikirungame no kiuga so ikwagira muno na mwankana arwe gwita assembly etakurukua igwatwikire gantu bakiaja barirwe bare amwe bonthe kairi kwogara borwe ibieto mabaraga bakogirinda shape ya to baba tongeretie bate gwitikania nio nuntu benefit chieja bakogiba bakajukia to bau bakori benefit ile ko bakauga igwatwa kudurwa management na gwatwa kuandikana so kio kira kireo na ingwete kidheneka igasuruhisho ote muntu kathithirwo nto arasima ganto bakaru abo lakini kuna antu bakuwa municipality zeza kinyanjira imwe antu kokatwika na antu iba kuna antu bara benderu miunda na gutwika miundera either etoke kenda nini thirikari yana kana antu bakari na miunda zona antu batikwenda kuruta miunda na miunda nick iririkana ibabu boendeti miunda is it true kambugi yo anto beja bagatega baniki arabari na ira bakwaria bauga ndipoti yeto jare imundo mwingi proti yeto embita ira ngui proti namba 3 nkobo gato ae na to aikuma ke 120 ekasireko yu mbiku ara nkobo kae na yeye kaireko Consolata Hospital nkobo high school nkobo seni nkobo primary Methodist Church no kuigwa yucho the nyunde mwingi kaba ditheti ata kaba so wajaire antu baraba kuwa myunde etegwe bategete joba niki no kuigwa ende batio tega baba nenkero ya proti iche nyuma ara andeni ke 120 imbanki ya capital imbanki yetu sako na nyuma guma njoy sem plaza ara onde mwara no merimo ya andiera na ba toeta akora kwa DC gwitia na myunde ne gwatene nyumeme kuma Methodist Church kuina ma kugwatana na Huruma Center kana civitari ere kwa Ministry of Public Works na inonchera yaki no kigwa so yonde kankwenda kuira antu kenda bamenyere myunde mwingi ko wetho tegete muntu mwoke bwana giyo choka inyewe ngere kwende ne kwendeka bojaire twina antu bataite baerwe gantu mbo bagwetaja nigo bembere bongozete kuga myunde echoke bagiterwe myunda kigumone na ibo bari no tongeria benderia antu twenderia antu begoji twenderia antu bano thimenti twenderia njaruo na rero ndu twabenderie toruga ibatunyo myunde eu no kuigwa toruga eno ndu muntu ena marone enderia na bare ambecha ibo bakuga muntu na tunyo agatunyo ate no kuigwa ara karicho andiwe yere kuma ara ino kuwa bagatunya na karicho kagurite na no ba murugo nduma bagurite goko na batunyo no kuigwa inderera erio kwende kobora capital sako ne okwende kobora ngorobera iki imuna jojo Methodist Church oguje jogwatene no biti okwenda bakora kanisa no kuigwa so mando yaja kwarwe no uja kario mbati tukaraniria nundu bamuhaba kamati na uriote kwerewa na right yegwita no thirikari ritembecha na muntu waritanwe na gwate jagu agwitanwa netaniajo othote antu bonde bakagwata betekaniria nundu tentuko tugetekaniria twinde inyaja tukambire gwa turugero muchere joiti bamwe bakauga barenda biliani bange bambiria barenda pirau no kuiba na imbuge kenya yikerwe na nyani cia ndoroko bamwe bauga barenda kanyuria no kuiba andrekie bange kuona tomba gweta kugorana muntu arenda muko mwirungi arenda omutune no kuiba so manto jaja na complication yenene kato gataga next to possibility to didie thank you much ariyo manto municipality no kujeni ngode na interest na municipality uri mbere kiuri gyako agenda ku kiuri gyako imanenge municipality tukaba mwaka ku secondary why municipality nkwene dai in municipality kanane kintu kingi no ntuonire kuona akroba taita na kona akroba bake bakitika wega bisema no bakitege bakina maka to me no tuimbije abogetera kumete diripo tetinda kweli
kea nako mama kukiri wa mbere ndi ciuria uni ni atanta ni gopike municipality juju no to municipality bone te goti mau na kira kira mau na in distance ile kabari ni kuyo kaba na ante ko sote to kamita mau ni jakwa so municipality juju tumi ndi wa jabe yo tere twetera deni tu ambe to di na mwera to consulto sinda to te kadiri wanyere ke tu kira kwene kwenda fonao kira kwene kwenda fonao no to biashara ili cia kwene cia kwire leki kwenda muno kirobe wa ni MP uroriku pombe ne ko ne kisura tibeti usoka kenda biashara ndiye na university ya umirare no to yo kiritie Mount Kenya ireta nara no to kwa bali distance berere tusubire university ngeje kabaye kaburu batu yarendi wote ke ya ngambira site mali banara zikalia aya kile no to ni sikaidia no to ni kulinga rendi to eto sumanira municipality ndio gachokie ingine sio atotuira no to na tutela je na emergency yate kwandikeswa na yate okiterwa so bado turenda kenda kubotika kugaibu naro kobo era ene jamiri weko kana mwaro gongia cheupe hata kwanza watu wakiwa akijua korokera na mwaro kariujo baikijua kwa solution okay ya kuona town ni kijiji wao kiyo town ni ni uchoka village yuko town kai lakini kitu mbele to fere tena tonge yetu ito ugire bahati ito suerwe university ende kaburu na ndi yare ni kusarenda miuderiko na tibeti kama choke university ndio leo hiyo yote kwenda kwa sasa ya tarehe kuteshuka lakini bado kutura municipality ndimo meibia tu pute temo effort ke municipality na kwenda mantu jana ni emergency chombo hotel hotelira hiyo sio mingi Mwada tu kuna kitu kanya sana kuna kitu na iwonde romboje dirwa Dr. Shadrack Mwiti neviritwe akivuta antu mametungu mwingi sana mwenzangu Gatobu manager CDF na Oscar Gitonga alikinya we manager CDF kwa nini okay mbele unitaka ngotumi mheshimiwa kada ro sawa na mbele nkugwirirwa ri ikwenda tu compose TV ni taba mono cheupe yes na ndobana daga bonde na ndigini ya ndobana let's give others time back and school kinyoka kwa kile kitu kugwerwa karinge tuma no kinyoka kwa kile kuinya ora tugere I love the way you ask the question you gentleman mbere undi mu biashara wa kogo na daktari Shadrack Mwiti ndi campaign onwe apart from mari no na ndo ko ndo mbiwe sasa sawa mtena capacity ya kuchokea dai no ndo sika no komenya no wawe wakera ndrona antu ba chenjwe no wa ba no chama ni okera katabuo metongo bwana kenywa tika uko kwaria nani ambalie menya sasa menya mtu atena mauku ukaona mtu tena books bede ina mono katobu still daktari no mo appointed ja manager ikitarare adira ararenkera uri kukinywa ko yuno mtu jabanga so kubutana na kula kubutana no jaura kireria kuga mtu wetu aruto ari dura ojo aona te kufaforma katurori so tutomba kwera mheshimiwa appointing authority noe na baraka dura ende Oscar urembije turona Oscar ebere tu bijine no ndo mwankana ande no chama ni okera wa mudia cheupe teboyaga kuruma mutongeria nankwenda kinywa withdraw manto jau awira tekwenda nonsense ke mheshimiwa roreku euteje na heshima kimuntu etike pano jeje atebweri kurumana kana uga tekwa muntu ora no mheshimiwa na ikyo kona itukuga tu na heshima kina tongeria betu tutomba gukira twamberia kuruma muntu thai no thari tugetera 5 years tomuchekere kiothe kiawe 2027 tona tebu ito ketia atia tumwanie so na ndo kororuma mutongeria no 2027 durante performance antu basi odimenti bauga na ketia atia so woni ndenda gukwira mbiyo osika mwakana ndi atera uma thank you very much
Ria mwenda anto atiri ni interest iriku mheshimiwa eneo na ya strip aturite kung'ang'anira na kwina mantu jangi jame kana jaja kuinya mwananchi wa kawaida na ate kushughulikia yau ibwega ni ura tutiramenya muntu waswa ndere umite muno ibwega gucokia kiuria kuringana na muntu na umite mbere uni ndina property mitungu mbuga bara umite mitungwa ioni na niki wina property ona na madam there interest na kieni giki kikirombo kiri preserve nonto bwa ndege na kieni giki kinyare aromba na turombere dams na aromba into bibinge muno lakini kieni giki twarombere nonto bwa Mount Kenya East project yenene riria kinde kioririe arenda na ndi project inene ire chikwanda kugitatea gwitwa ire ciayani kwatuika kieni kia ndege mbeca bau bangi bae mbeca tworia kia mitungu no ntukire ori nikio gitiko gapungirendwa kithithwa bwega so kieni ute muntu wakite otuga kaga gutunywa kanambi kieni gitu gikabua kinya batu tukugwa bara twina biashara mitungu so kimheshimiwa ntakwa na tichoge mbuga na interest mbuga kwa kanambi no ntukieni tayari kirokire gikwenda igwikirwa rami ndege igujageo arirwo ni interest no ntu ukenda utega nini kuikara yaka for now no kama muntu ginya wina ndege eu nande menya babange bagethro bena ndege kuchagota kene kiu cheupe interest ro mpenda kwera ukiuga interest muntu wonde narwo ugwe ayoreta TV eje ni marketing na yonwa na ntu baba inge bameona na tewira ari mbere na ndibu improve eta muno atuge wena interest kinyawe antu baba inge bataka daktari kirambi je atenda kejeu iu antu bakuga chako ja kugwada chope goja anywhere arekenda no utenwete kwa lakini batu antu ba mitungu na ntakuona mbuka kadono mitungu choketie batu tugere kieni getu no ntukiangirapi ikiajo getu kiagitango proti na antu baba guteta ibara bendere tu proti bangirapu kieni getu ibona nde tukuga kieni getu kichoke iboba chokete na nyuba kiuga kieni kigete atake kairigwa watu walijenga na walikatakatiwa hiyo uwanja wetu na ndiri batu tukwa kieni getu kichoke that is twalidete public participation kuma mitungu wandi twaga kieni getu igechogora gya khali so ne antu bara bena interest proti chao ankuri kiuri chokaniria tafadhali no toba time kwina kiuri kikuria kiagu wokaria mutongeria no ntu noithiritwo ri MCA na no kumenya interest tiantu uracithairwo ikarinya thro interest tiantu mwanya mwanya do you think iyo priority ya mheshimiwa kuromba kiani kia ndege when people are crying iba kwenda majani JTI iba kwenda njira iba kwenda sijui nini kutithirwa kwina priority na muntu abateri kwa mbere yes no kithiro kina faida in one way or the other lakini kwina mantu jata inyiriti muntu nkuruki ya kieni kiu no ntukinya kikathithwa nte witike kwina mwananchi kawaida kwithira itumira kianikira uwo karija mutongeri do you think iyo priority ire are bateri kwithirwa iri ibwega chupe ndenda gukwira iu ni priority yurite buru nete batirikirwe iri kiri priority ya Meru County nonto narua uni ndikireria nkenda guta Nairobi ni 4 hours kiro ande mujumbe wa South Imenti kandi mbirwa ande kire team ya MPs ba Meru County tugwata tugeta kire president tukamwira ndukari njire tigari ire kinyite na uria ne kuja kujwe ikinye mutindwa marama kwa maguta Nairobi manyie iwe kiro priority number 1 ndonete minister wa barabara ali parliament akiuga kienge icio kenda 4 billion kenda kiumba ukamata mira ningwitikia iu ni priority nuntu nande tukuwa mira yumeko ijukagwe na ndege kuma isiro guto Nairobi kiabiere ndagire mujumbe auga ene project ya Mount Kenya East ndenda ukuria ni muntu likwe na mutwe suba akauma na ndege Nairobi eje akinye ndego mitungugu ari mbere nuntu ni Mount Kenya East tukwariria ume Nairobi ume ndege Nairobi weje ujukwaje uchoke Embu shuari kwa unande kwa thirikari na mbecha niturondekere barabara yume Makutano ndo Kalenjin mpaka Meru town hiyo ni sawa
kia biere mbitekiria ndombe mwenda mulombe atiri withdraw mantu maugira atiri kireria bokero menete mheshimiwa atia gogetikiria unte menete mheshimiwa by the way ndi mtu mwe teo ni msura atekire riski ndi wa yundie nda support mheshimiwa ale Jubilee nda mo support mpanka mwisho mpanka akoroka mpanka thithira ndiririe kugura kinya candidate baba mpingite bonde candidate mugwanja bakinyukira omwe kera bamba ompinga na nda mo support na muningira kula ndebene murungu ni aiji ko nti mumene tutumbagwa ni mumenete niwe ate utethia ntobego jisti uranderigirite na wandendete na nteno ro kuna mtu na mheshimiwa oni na nenko musapoti kiabire thirikari wambe awangu ntutetera thirikari ya Ruto kankwenda ntubamiru bero bakimenyaga atiri na arua kirwani mwaka jojo thirikari ya president Ruto itina antena Southimenti nengate 180 million yachokia nenkana 64 million jiakera yachokia nenkana 59 million jawa kaira zibia junior secondary konka uri ya sego jiri yo tanku mumena kankuga atiri mwene kiaro ati kumena mukigia kumena ko tutena thina buru ni to support mheshimiwa tutena mheshimiwa onge miaka 5 niwe na rutanguge tukatamunga mukono mwenda anto mwero buru tutena amba tukamu support sorry inde kia mwisho batwe cheupe tule kwa professor Kithure Kindiki Nairobi twakalie ndigo turanto bego ji sub county on the east and west twera mheshimiwa wetu priority number 1 ni TVET na twamwa twina munda na twi tayari kwa mukira mbio TVET. Priority number 2 yetu ni college ira tweka no improve ya tweka mbi university lakini yetu akujukia maiki mantu mauti mwaugire augire kieni kia ndege na auga atagweta ditwa TVET tuto atigirwe matahene na twatigwa turigari tutorianta mheshimiwa tuthithia maendeleo jambo kugatwika kwi maendeleo jejite nonto inkurikana rira twari nara Nairobi kwa vice president mheshimiwa na kapsira manto ya maingi amona kieni kia ndege kireo nambwire onto bumwe tugateka kieni kia ndege nonto mheshimiwa na gomba kuya na ndege turigwa biashara ereke ya mitungu muntu wothe akaumana araumite ayenga itiria ndege mitungu akalala nyomba mitungu ndina biashara ni mitungu akauma nale ore marigo jalea chatwike utokugwa jageta ome muntu akona njire kuja umaria kou tugatetera maendeleo tuga keni kia ndege ituge maendeleo ijeje nja na keni kia ndege kije kou chacha tika jeje gutedia muntu umwe na ndege tije yote menyanya kwe ntukwe ngoga itia ndege eu no gwigwa ntukwe moke ndo tumana murigo jo marigo utumire anturongo utumirite ko idotege mantu ura turwagira tukiuga keni kira ge isiuru ikiambirie nonto ni international airport kenda bantu jetu jonde jaguka mungu umete London ura tuwita Mombasa akeja akinyugirwa aja akakala tumegemo akachoka akatia ndege ngageta ko tukarwa maendeleo tutaga daktari nonto na kuomba kuitia ndege kana tutaga unge itotege maendeleo kwa jumla tuge atiri itodithirwo nona nonto ndejiro twataja manja maingi oni na ya ruguru rwetu indala area kwike muro twitala gigita muro mukia we cannot connect to mikombone na side ya kadara no mwanga tu yo musti ngoboya kenda twita tukwadia oni mweti ambirire wengo turere ambira kwiga ntu kanini ka utukadiri ntatetera nakatadizwa ende kakadizwa ndina werero wakadada so itu tukhalwa na maendeleo itotege mantu ja mega jara jakeja tokamwira bo utadithia na kwe umukuru uga no ronge na ugire ntukwiga kinya tutekarwe no tukuga lakini after 5 years kinya ningita girari bibakwa mbitanka bodi atiri mbitawoni ngabodi ambire rije untadithia lendo na pawe kugitata ekudithia na nkadithia so itwe munene kanya tukambule mtu gabo bukadithwa itobanganyo muntu nabange interest yawe ntukwe kinyire gedeithithio tugira atia tuone mbie. Thank you bwana Kanyata kwina mtotaria tafadhali bwana Kanyata uwe no tukinyo imbukariona
na kinya we mheshimiwa no mheshimiwa oku ne onto kuthwania mheshimiwa nethiritwe akiface a lot of resistance no nto ukia utega thai nethiritwe aipingwa sana kiri mantu ja maingi sana na antu baba ingi Cheupe asante kinyanda ikaiteko kana okatwikire karo kengi ntuku ingi very true mantu jaja sauthi ja kuingia ampambire no ampugira mantu ja leadership collectively ya Meru unde jataga mantu ja holistically ugatega gintu kira tukwenda Meru na inya Meru Southiment ndene Meru gikinene kimweshimia ugira itukwenda ndokare njina inya muno nontu tugachurania kuma keno atuchure tubiuria turari bogoti tu atwegie tuti no menya bo bwingi kuma keno gweta Nyeri ugatara county ire au na kuma keno tu kuija Meru county ire yo warigara niki patu tena ndokare nji county ire nyingi ni ajire na antu no bedra batiko gwata ura kumbe okararua lakini gwakaru eventually economically antu barabe mutindo au baruma ko gwata barabara ere na nyuki nontu bwambere ni mbaramu nete na mbamsi na gwata ndokare ni wagatumira fuerenkai na mathaja makai bange barangari chaka mata muno bagatumira matirod bakaumira ishara so what is mantaje tete okarikaruga muno economy ya katikati yao keitete kukua so uni ndigara muno ndaigu atongere bakiwa o tuthithire Tharaka-Nithi ogere na ntuko Tharaka-Nithi prince ne gwakwa nao gaka ndokare nji ndache gwakirwo kwa atongere ba Meru babatere kwitha bagite ndokare nji na tuna reason itu baingi watu eketu na county nyingi no tukore ogoti bo bwingi na tukona ndokare nji eu mantu ja tuja ko economically na mantu amaingi Southiment onde mutongerio nkwene o chamani akuga ogwari wa makaira mukia na indracha imbije muno na erema kuthithia nkari ya mwathani atethia patwikira twerigite president yako ya muno nyathi tukuwa kibarabarene mugambo jiro twenda president uga nkoro chetu nganirwa inyethe tukuoje ijejete university ya Marimba nontu university ya Marimba nio ana barabonde bageto rentos yu na nabo bakeja ira nkubu batumira ngari chegwitiaja na bakaumaira nkubu kubo economy yambire kuthiuruka nkuruki kuri mantu jara kinyugire university yani ugataka nkubu ici kana nkweneji atukwaria uma institution ira nene yabu ya running actually te consolata injerere kimitu nontu uti institution na economy ekwire buru inyari okuga majani yanga bona ripo effect ira bona itari cha majani pase ciare cia arito bara batinda aja baba ingi nontu arito magana ire ben kubu ko kinywa kuga uni ngwetekeneria ito chwirwe public university tuije kira kiria tumenenkere incentive ya ika fulani yake campus town campus antu baba bakoria town yeveje tankubu bakare jankubu bakatinda nkubu bakarara nkubu mantu jonde economy kure twambire kuona mbeche cha kigeni tutena restriction cha TVET nayo jankubu tu tutena restriction sirio alafu Marimba University new antu abiashara batakariro mpaka iri mbeche chingi so that maybe kike gutuma wana resistance wikeja thank you nibwega ngapambirie ndeje no tudina mic korombete kanya ande kiachokia ganchokia kinywa kingi kijete chokanile bio bio ari anchokia kege akwa kwenda hewa ganchokia ogokirie mic gikoreria ari kioreria ogacho kingi kana ni dhuki sana ina sitokoto zimejaa kwa barabara na barabara hii mheshimiwa na ametumaira sana ni okay na ametumaira we na ndi so kiurikira gikuru ni atiri apart from mathina jange jonthe ya kuonekana ya na kinya njireje gwita kwawe kwa mheshimiwa ikwirikana ni thuki that much muntu ariuria kutwika yani mheshimiwa yani nare mingo kabisa mwako atwika kinya njire kwake we gwatumba kuthithiria kinya ketrona akure moi kuthithiria nyanto asante njireo imbije history no to imbathete unde councilor and MCA na ekirira mi mbere ndio monene njireu
yatwire kuthithwi kathuri iripeagwa meanke 10 iripeagwa na mbirika na kirai mbechira chieja chionthe o mwanka yatura antu aurubaro na mbirika na karai lakini mheshimiwa mweti akweja mwanko mbere mbechira chiejire ichakera kana ichai chakera ajokirie chiekera rami nusu kilomita mbeche ile thire na mamo kuma mikombone mwanka bogaitie nkwene ngaos mwanka jojo na mbeche inge cha 1 kilomita nokigwa oyu chieja naenda tare ugere akamitithagia tu standard rami standard anto aikara keripe kwa marinya egekero standard na nigo egekero kaire mwanka jojo kilomita imwe ujuri nde kurekia nokwana ngugeme anke 10 are na kugeria pesa sawa aya bikireni kanchoke kiuria kenge kya university ria ngava na kawira mwangaze ejete kurugora skuru ya computer kaguru farm yonda arungamira na ndamuromba university nauga ngati yeje kwambi university togumo andikira baroa andikira chuka university ndio hojo atari kuojo wego jitu muitate mutembe ya atari ku nokigwa andika baroa through the secretary omero auga koeja na kaguru ya university ko baroa gwitombere kuthingato na ndo aichi endelea kawira ori ni manto jariko jau baroa karano mutembe yako ja twera daktari akwa eku twamwereza daktari auga baroa une vingatwe nokigwa anenkore copy ya teritwa na ajokia anenkero bara nikini kiraito ya rifora ya no gwe kiraito tutameona gankwenda okwira gukari retorare nankairireria kugura mwaru ratoka ndamugura ima no ajokwe no rawe tayari otekio naite copy ndienda dikera we dikera oni we ndio uga aiba bwana andekera lakini wote no yeta oga niethire na kana thithie bwega kuthingatira mpankau ya wethe na thingatire yuti icio twariana gukinyite kawira kuandika meatoka ndigi kawira thaindi ginto ithinkia nyima na ndo ithinkia na iyo tongio mukaritie na iyo ni sasa nande kawira kuandika atathingata yakwira ariko au Dr. Mwete ugana nenkora baro eu onu eu yaandiki etona mutembei na baria mutembei yakwija de torare goita kwata kwa deputy president no Karen daktari Mwete kira agenda oguichi arerwe nyomba imwe yare university na mutembei yeto bakaranthi no kigwa na baria na mutembei betekaniria eji akaeja na university no kigwa kwa weje ile process munda jo enda tare atwira tuthingate mabuchi ayo kienda chithimwa jo ategwa encourage jo nwanga isigistei na university 68 and half no kigwa na jo oneka ijo kwenda ijo kobwa kwa wewe ile process university ya Marimba ibo igeruinya eje oro arwete no gankwira narua kwenda kana borege twerito nenkerwe ene yambererie ere aritwa ende eta eja no university ende weta mariene ete moritwa ende ne akakwambe achathirika yeto kirete nakio itaito munyero anenkanire arega nonto nwe nendaga ere nyambe nekura era bajokerie mbeche ira chebenda chuma chemero korenji branch yo benda ita kwa kanara na itware na ndona wenda kweja na 11 billion cha World Bank itu akurukiretwe twamethinga abakereria baba mbeche yu ciarungamire mwanka naru etakwa
taito mithekeja yageria kuthingatwa na interest yu cha nyambene no kuigwa arega gukurukia taito ombera twina ntu beto ba Meru buruga minister twewe ba Meru twekana tukiu twewe minister ba Meru ine minister beto ba Meru baraturirira bae waite ibo bopinga maendeleo ariko na ibo bakwirwa basaine aki wina uma bikera thaiji bikera thaitu ina minister wa agriculture te Mumero gwekera kirore thithi atia eja na Ruto no ugere ntukwetu ari marimba aria aya yeje gindu gweta National University ya bwiri gweta Kirua kana bwa mukiriana ari ikuri no kuigwa mbatinda tare avingata mitungo ya National University technical university ke rwana gairwa na no bwiri kuona nya advantage eu aja koriment bate twena National Polytechnic ngana ijiri utena ange gogo kario wantu amwe yeta na the National University Polytechnic era ni ekonenkara nkobo Polytechnic TVET nunto no mwanka idire chere chere kana ko kana kametongo gakeja ariko yenge daktari akuthingata ikorenji egoji ya university na ni mwestio mukigwa oigani college egoji etueka university keu engene akwenda ya because obira biare odikera nonto erenge borenda ko ya activate egoji boys era no biwa bare nonto ere activate enge college okaringa kerere no biwa dikera mweko wakienda agete mwana gakira akaewa kaora no biwa ate kareringa kerere no kiwa ile choke ni wega kandi kiria u mheshimiwa ni ketherwo ari expert muno makosa jera kuthithia na arua akwe mtu akwenda gukaba gukaria na ketherwo ari expert muno so nikete mugura na arua kirigariga etherwo expert ora kwenda kuga bwana director kuri antu aririe kuri antu baratarita thabu oni bamantu bauga kethira tutakire express era nyamu era eje sinjiara ethwa tuthithitie nduka kuma Mombasa mwanka Nairobi bacoka bauga mbeci rinde akakuma Nairobi gwitia mwanka Busia so ketha tutathithirie sinjiara so nio kwenda kuga kira giutuma turegana na airport batu tutikwenda kwairwa maita jairi ni MP urio nonto na twairirie ria mbere atwira we no network marigo ja tukwaririe no kuona yegundira thoko uteneti wa kierio poja iri kira gituma turegana na ndege na tukona tukwairwa kwina barabara kuma KK gweta Moroga njire eu kuma ria yekirwe Bacon na rui mwaka jwe tantatu itathira na very wero twije bwega itwije kiri national government batigerie mbanje tijiri 26 27 utembanje tingirio so batu tukeja kwairwa tukira kwa ati na ndi kwina ukeni kiandege gathwaja gutembe sikoneka no tinjira ya berwa na thira kinya ikeni kiu kiandege kiginya gicuru ibare meri ko tutetekeria kuja kwirwo odinga poja iri batwe itukwenda kuga batwe egoji utigintu riona buru nenko nda no mbiga gwa maruru muno no ntu nkweneje ni kya kwariria na ndetha ndimbathire kaguru na randa ndirenjeterere aja na aru ICT center bagwa kaja Jerusalem rondi ni thithiritwe njire kuma nyamwera kuma aja witia robiri nere kirorami na nisime ino na ndikakura mukari wegoji east ara na ringete kura we na ringete daktari angante kuigwa ndigwa anto bakiuga atere kura daktari asabaibire no toba mitongo negoji east na bogeta east kanto baba ri kuimba kirasi kena minisko ya tu anto ambo change arimo bau baiku bokeria minisko ri wimba go kuimbera gintu kithiri sukuru ya minisko no wejete gwekera ne tukuga batu bobo totetekeria ne nkobo oketa nkobo gweta kwambiku kuthiuruka Jerusalem na aru otetero kinya na maguru ribaro ni bikibiki kana ngari kinya maguru batwe turenda kuga daktari Sandra kigato koserete na gato airie na tutekarande oro twairwa kairi so batu turenda kuga batwe
maendeleo jara twerigirite ki Dr. Sandra kindenda kwira kariba South Imenti utege nto kenge bakona manto jo jange ni pindi no rongo. Thank you. Aruri atire kama chege market nirakirwo kanere owe na barua market ye iretwa Kanyankine kama chege antu baba kama chege baruri niki ontu market yo baguri baba akini market ala kwikambiri gwe toringi Kanyankine kama chege aba kwenda utunyo kaimbi kuendelea chokeri rai banda baru atire mbere kwiri ndugimatugire menya nkubu kinya kukeja gwakwa gintu gigetwa nkubu mitungu ara gyakwa ina nkubu biuria bimwe bibwiri kwethwa biena ri thokwererera irirwe ni abogeta menya mtu omba kuthe mwana munini atukumenya meanka atukumba kumenya meanka urekari batu twithite mitungu twina maira abogeta na ukoreiria aja akuaja tu inkwene kwa hivyo uria area giti thoko ira ke gwetaniritwe ye marietwa jairi nondu ne abogeta so nandi mwana u kadinkwana u akethura atikuri mono mwana Gen-Z baba betu na amenye nandi ndenda kumenya muntu ura umbochoke kiure kubwega muno nondu ibo bari kansu na ibo bagita meanka iniki na kireria bo bomba kuchoke muno mantu ameanka nondu jabatu tuti yani nintije meanka buru mbona twinde twe bamwe kabisa so nandi bo bomba chokia iyo ni bomba chokia king anchoki ale kale kambu gyatire ukira yandiki document no mwakalo kwina makosa na kwina gintu giti street ye nontu kwina roko itawa Kanyakine na ni yakitwe ni somap igitareto igitara kanso yakitwe thoke ya Kanyakine ya Mirulili ya Keria iu kwa kwina roko ya Kanyakine eri vile clear ni Kanyakine kwina ya muishione ni muishione na kwina ya kama chege ni watu ane ejine gwito kama chege Kanyakine au kwina gintu gwitania mbio kile document au kwina gintu gwitania bwana kireria nini no kweje ambire tu egitara mwesimu Gideon Kimathi na Gideon Kimathi are MCA wa Bogeta East ne andi ni kietumia ntoba na arabo mistake bakauga thoko eje ni Kanyakine ntu Kimathi no ore MCA wa Bogeta East saindi ya Kanyakine so thoko yoyo ngo maratatine no ithirwe kithomaga mwanya lakini antu bagetaga bakauga thoko ni Kanyakine nontu bakauga thoko ni Kanyakine nontu urugurire no Kanyakine so na kinya Abogeta East kinja Abogeta East yankete ariko yankete hau ugo kena Abogeta East yankete ku cheupe ndio tumirwa kibao thoko ye yakirwe ngwe mbere to akite kabini ende gete kereito kotini na to withindwe gamba thoko area ya 56 million mbete yetagwa Nkobo market na mbete ucheja cherwa ni nyinge chiaganwa thoko ithatu yaganwa Kibiretia na yaganwa Kianjai mbechi twarombete na inda pride through kira kaweta kwa tindo cha advertise ndamwira nuntu tukoragwa muno ndauga ni Nkobo gato amburi na nange na Kibiretia kokia gwathanirwe ne kweja stiwe itwa Kianjai gwatuika mbeche uni nyinge kuringana na bari ereku kou yetagwa Nkobo market ugeta kithoko ya Kibiretia na Kianjai kibao kiao kia thoma Nkobo market twete kirenge baba umete Kariene kabishai yetagwa ate Nkobo shade ere yekagwa fringe ere yakikanyekine yeta Nkobo shade kere Nkobo inyoga eta kibao ne thai so tutigenire mwa kwariria manto ja gwitwa marieto mwana inyoga theta gwa enjoy kana ta wa musega no mwana Nick mtowe na point mtowe na point Nick mheshimiwa Nick yes mwana wewe ule kile kiu
raitie nuntomba ukira atiri mbecha ichi akamachegere kachiomba kuganua nusu imwe getakanyakine kowe ena point kwa une achoke na batego chokerwa ko bateretwe na kadinga tikinyankuruki ndigutumirwa kibao ndigutumirwa kibao kiu teka yandiki kamachege kanyakine the contractor no wandikite within Kanyakine Mitongo Road nwana ndo biteti andiguru aja andiguru kuona ni athoko ndere kugitate ikwakwa no biteti andiguru au mwene kibao no rete the municipality uni answer yes or no no rete the municipality yes Jojo areti kuma gitara kiraito ria munya ria kawira thaiji reti ngoge atigiri kawira assembly na menenkanirite assembly ko assembly kera athiragia ngoge yao ko bakamiregera either assembly kana bametekeria na assembly itenjare ne chia MP MCA or anybody. Yes. Thank you so much. Oruru atire, who owns Green Feather Company? Well, Green Feather is subsidiary ya KTDA. Na ni mwere eja na dividend. Iwu kuigawa tukiuga every year. Tuina 8 subsidiaries. Na sio the better chia itaragwa tukachia eja na sire dividend. Kwa ya KTDA. Okay, thank you so much. Kanya kama watu ule ndari ya mono tumeniki. Tumeniki na ukinyera mujumbe. Mheshimiwa na nyawe mo na igwo kalite ntu ithinki yango tumakibo baire. Buru. Mbere mamwe kingavana kimbecha mama ntuja jonde twaria. Chokonia cooperatives, trade na agriculture. Na county budget ine na mono ya department yu. Na nundu na ndegwe akathie sa supplementary budget. Na mbecha igekirwa ki department yu. Na no marigo jari no majani jari no area ri nyenda tutare ariria group ije aja chora ni bakarande na minister barabara pari tumenye imbia tu South Interior imbe Central Interior marigo teza sawa kere county kana na kere county turaria county no county no na budget me department yonde na budget na nyaba dia supplementary igintu ekonania kwa tukagwatana tuthingate Kanyata no kigwa ambwire ya kinya maendeleo na itogwatane nima ndendo kwira naru inya university kabua Kanyekine kana kabua na twinda twafaindika ima kwa utogwatane ni inya thatu na manto tukwaria ka tugwatania itochweni one common goal kange kamuthiana gotutethie mamuthia mheshimiwa niki era mujumbe muchore oku atwakire footing bridge ara ndrachene ngobu tweberie antu na ngari na baichikiri na ngombe cha kuthinja twathurane antu betire ewo kogamba monene. Thank you. You are parking short. Kama mwisho. Parking short. Kama mwisho ntena mantu ja mingi kankwenda kuga my friend kwe mugambo aririe au ankwaria bothu kuginda ta ni ndienda kuga nte withidiro no tumantugira jonde jokarika ndio gwatanira nayo. Thank you. Ibaga no ndo TV eje to mero TV ko twakanya muendelee hivyo hivyo na for the young people msikufe moyo. Information is power na kuria biolete makosa na kukosoa viongozi na ndo batikirite na araba igwa kwini na gutete tabaga warekebisha tuende mbele. Asante sana. Thank you. Igo to opportunity tutao fund kaire na tutona this is good na ije ni agutukuria miru ingi ni kuona thina ira twinacio na jara tukwaria kwa antu bagaiterwa ngugi na ingwitiga ukia kubui au ange mbuge ki thina itwinacio is true thina ikwarirwa twenda governor atwa kweja ambiria gwita ngugi twitiro twi ba mbere nontu no twina thina nyingi o turi nukiuga na mono ndarene kenywa inkugo au thoko witenganira antu bau ba marigo nukiuga ndende nyani batethwa na inge chego jibenjerene nukiuga na bashugurikirwe thai mataja riko othe muntu uri urungamirite ruterwa matano ure wari okawira
mbere uma ngugie na itaitwo nachokie mataja u jandare twakanyagaka mbere antu bakwa majani na bonde bara batuthikiretie majani biashara njega na majani yana mbeca endi ukaria majani njenu bwega uketha ngirendie njega mwito mwaka bukona marei bwega. Thank you so much Mash. Ibwega achokerie Meru TV nkatho nuntu bwa gutoast na ndombe romba riu iromba riakwa bugitwita riu ringi butwitira mwena jumbe betu MCS na MPs baba litine ndenda tukarandigwo na mheshimiwa wakwa Wegogisti tukatoria tware biure tuichokanagiria na mukinye mujumbo kwa karindigurwa au nuntwenda muringire kura kia mwisho kambuge ondutaga ngwi na Street Family Rehabilitation Trust Fund kiri street families kuna street tutitanda kana riba street nuntu ira baba street ni family full ukethera mwa ithe achiari bali bena mwana street ine twina nkulukia families for 46,000 then ya Kenya yonde na mbuge antu betu batiji ati tutethagia rehab centers. Rehab center ti cia thirikari ni ya Kinoti arugurite ajo junkubu na athia kojana akabaiga aja uju ena budget mbuge ya 15 million na kwena utethwa thirikari twakwambe chote chokagia kenda igo boost na mbuge o mwaka tunenganagira nkulukia 1 billion then ya Kenya then igitari undario Meru County itana mbecha na Tharaka Nithi tona mbecha rehab center to kwa mbecha muno ni thirikari iri isiuru iwingi irembu na kukungi kunde kwa ukinya ntubeto abori batake advantage no tukwena rehab centers nyingi muno Meru na baba ingi bena capacity ya kukia ntu baba ingi muno bakanyia ana bare anu tubatena mbecha cia kugana nibo tugu support mwana wa mujukia athi rehab center arikia kumurekebisha counseling nambi wakana 6 months twamuchokia kwao nitumwejaga mbecha kinyaja kwambia biashara kerwa ni shukuru ni baigwa mpanka chukuru so ndenda upromise mwaka juju nkanenkera idatu mbecha ndeni ya Meru County na ijire Tharaka Nithi kenda kinya ntubetu bona matunda Athiri FM nuntu bokanya gaka na ndio gwitanera ndore turi arimi beria bakwenda kuigwa kwa next time ugategera jau rastri kambuge kire ayuthi betu ndina ntuma kuma ki CEO Mwandaritha wa MCA kuna program wa thirikari gwitwa Nyota project muyuthi we 29 years and below na dial *254# apply project we thirikari deadline 30th thirikari ni gatrain antu bau ne bae mbecha cia gwita biashara mwanka ngiri 50 o mtu kiumbe na i program ikiendelea for na inye under mentorship kwa mtu na dial *254# wa apply deadline 30th and then mwene nyomwere Kenya yonde to mumiro mwenzenu Mwandaritha no kumegoji yes na ngotike to bugara ne dia kenda through Meru TV omba kumenyithia pangi nkuruki okay sorry even no visit kinyo bisi ya youth anywhere forms iko hapo pia wale wanataka kwenda shule hiyo engine gap hiyo pia serikali na wasimamia hadi training siku nikienda bomba kuthira bwitethuka na nikawibwega sana na by the way mheshimiwa Nkwire teka tukurete wita jumbe lakini kwanza itwenda abo atrimana na antu bamutibu getekanire mbere kwina thina then bugeta munene na ndipo getekanire tibu amuna na thina eto ni 1 2 3 4 5 lakini andike thito gari amujumbe atweja twambirie kuringana biongo wengo atikiona nyo abonoka agita atibu ate Nyanza but now no tugwende bugwetekanire kwina thina rereo ingwitikia next time tukibeta nande
calm down na we na nini sijui ni nini. So tugwetekanirie kwenda thina na hiyo siku ingine tugibeta of course no mwanka tuba include kenda kinya bona ndipa ibwa thina ira irio tugwatanirite obo kwina thina. Kwa hivyo ngakuribwa sana mutegerio Meru TV no tubwa kwithirwo ria mana batwi na kwithirwo twatanirite na kuma gaitara twambiririe mwankira thai tomba kwithirwa tukithirikire tuthira ile thaa 5 lakini ukona rwari rwingire mwanka tweta thai tweta na by the way arimi beria poleni sana. Hiyo siku ingine tukikuja turenda kuambiriria na babui. Kiri audience bakwa thank you so much no tubwa kwatheka na no tubwa kuija na no tubwa kuri biuri bila boria kinya babu mwathani abutharime sana viongozi thank you so much no bweta bugetika inya tukiya kurari kiatho akitu abweta bukare kweza then tutiki achieve goal ira tukwendete kwa achieve but ibwejire mwathani abutharime sana na ibwega no tubwa kuija gutariria antu betu ba Meru na kubenda mantu jara bati kumenya wapamenyithia na jara antu bena doubt na jobo abakilira nikenda at least antu bakitha bakielewa ni bio jongwe gwitana mbere ibwega sana mutegerio Meru TV mwathani tena mbere kwithirwa gikutharima urare ura wendete unirito yakwa urimbita Njeri Wacheupe.